murakoze cyane nongeye kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikirana amazina yanjye nk'ubusanzwe ni Hagenimana Dina uzahishe intego yawe n'ibyo wifuza kugeraho mu buzima bwawe ujye ubihisha urugero ese wari wumva umukuru w'ingabo yatangaje ko hari umujyi yifuza gutera akawigarurira akawugira uwe naho turabyumva bityo rero natwe ibyacu twifuza kuzageraho cyangwa se intego zacu dukwiye kubihisha abandi ngo batabimenya iteka abantu twizera kandi tukemera ibyo turebesha amaso ibyo ushaka kuzageraho cyangwa se ibyo wifuza kugeraho cyangwa intego zawe iyo bitangarije abantu ubu bahaye amahirwe yo kuba babitambambira cyangwa se bagukoma mu nkokora ku ntego zawe ikindi impamvu ukwiye kubihisha umuntu akubaha kuko atazi intego zawe ariko iyo bamaze kumva imigambi yawe burya kukubaha biba bigoye rero dukwiye kujya tugira ibanga tukagira ibanga ku migambi yacu no ku ntego zacu bakunzi bamenyesha TV twongeye kubasuhuza muri uyu munsi mushya twongereyeho ku buzima bwacu tubashimira ko mukomeje kudukurikira Imana ibahe umugisha kandi dukomeze uze muri benshi amakuru yo tuba twayateguye kandi tugomba kuyabagezaho uko byagenda kose rero mbere yuko dutangira tubanza kubasuhuza kubihanganisha abababaye kubashyigikira bishimye ndetse no kubasaba gukanda subscribe ku batarayikanda kubayikanze dukomeje n'undi kubashimira komeze kubana natwe muri byose nk'uko twabyiyemeje tugarutse rero mu munsi mushya nanone tuzanye andi makuru mashya kuko amakuru yo buri munsi ugira amakuru yawo buri munsi umunsi wose uba ufite amakuru yawo ayo uyu munsi rero nayo tuje kuyabagezaho nk'uko tubimenyereye nyuma y'amakuru hari n'ijambo ry'umunsi nimuze gucikanwa muze kurikurikirana ryo kuko ni by'ingenzi cyane amakuru yacu rero tugiye kuyahera hano mu Rwanda n'undi nk'ibisanzwe tuze gusoreza hanze y'u Rwanda iyo kure cyane tugenda tubazamura gahoro gahoro ruswa iravuza ubuhuha muri PSF mu Rwanda Transparency International ishami ry'u Rwanda yahishuye cyangwa se yagaragaje uko ruswa ihagaze mu Rwanda aha rero bakoze ubushakashatsi kuri ruswa ntoya mu Rwanda ruswa ntoya aha rero Transparency International ishami ry'u Rwanda yahamagaje abantu cyangwa se baze kumva raporo yakozwe ku bijyanye na ruswa aha rero umuyobozi wayo cyangwa se wasomye raporo ya ruswa ntoya mu gihugu cy'u Rwanda akaba yaramuritse ibipimo by'ino ruswa ku buryo bukurikira mu Rwanda gusa ni mu Rwanda ntago ari ku isi yose cyangwa muri Afurika ni mu Rwanda honyine aha rero mu mwaka wa 2024 uko usoje ruswa ihagaze mu Rwanda abambere mu kurya ruswa ni mu rwego rw'abikorera cyangwa se PSF PSF ni rwo rwego rwa mbere mu Rwanda mu kurya ruswa ariko ruswa bise ruswa ntoya aho bari ku gipimo cya 13%. Aba kabiri ni polisi ikaba muri uno mwaka yarariye ruswa ntoya iri ku gipimo cy'9.4%. Aba gatatu ni REG cyangwa se ikigo gitanga ingufu n'amashanyarazi kikaba cyarariye ruswa mu mwaka wa 2024 ku gipimo cya 7.8%. Aba kane ni WASAC cyangwa se ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi kikaba cyarariye ruswa mu mwaka ku kigero cya
7.2 cyangwa se 7.2%. Aha rero murumva uburyo ruswa ihagaze. Ubwo abari muri izi nzego twagiye tuvuga bisubireho, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko ari bo bantu bari ku kigero cyo hejuru mu kurya ruswa ntoya muri iki gihugu n'umwaka uko usoje bihagaze. Mbere yuko uno mwaka rero wa 2024 urangira, Perezida wa Repubulika ya Kongo uwo bita Felix Antoine Tshisekedi ntabwo yakiburira. Umwaka ntiwasoza abuze ijambo rikakaye avuga. Aha rero ni mu nama yamuje cyangwa se yateranyije inama, yagiranye inama n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi muri kiriya gihugu cya Kongo, aho yagiye avugiramo amagambo akomeye cyane avuga ko iterambere ry'igihugu cyabo riri gukomwa mu nkokora n'abo yise abashotozi, cyangwa se iriya mitwe yitwaje intwaro, ayo we avuga ko ari abashotoranyi, ndetse avuga ko banaterwa inkunga n'u Rwanda. Turaza kubibona muri no nkuru. Ariko ahangaha yatangarije inteko ko imbogamizi z'igihugu cye kugira ngo zitere imbere ari uko gikomeza gukomwa mu nkokora n'iriya ntambara iri mu burasirazuba bw'igihugu cye, mu gihe amahanga yo atajya ahwema kumugira inama yo kuganira na M23. Rero mu nama ari kuganira n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, yongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 muri ino ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati, ababanzi b'igihugu cyacu bakomeje kugenzura ibice byinshi by'igihugu cyacu, harimo ibice bikurikira: Masisi, Rucuro, Nyiragongo, Rubero ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ko afite impungenge ko n'iterambere ritashoboka kuko ibi bice byose tuvuze haruguru byose byigaruriwe n'uyu mutwe wa M23. Gusa hano ibirego byo gufasha M23 ku Rwanda, u Rwanda rwabiteye utwatsi na n'ubu, ndetse ruracyabiteye utwatsi rwivuye inyuma ko ntaho bihuriye, ari amatakira ngo cyangwa se ibyo bireba igihugu cya Kongo bitareba igihugu cy'u Rwanda, ahubwo u Rwanda rugashinja Kongo ko yifatanya n'umutwe wa FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bitwaje ko u Rwanda rufasha M23. Umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda washimangiwe na Perezida Tshisekedi mu mpera z'umwaka 2023, aho yavuze ko igihe M23 izibeshye karasa mu mujyi wa Goma, azahita ateranya inteko ishinga amategeko imitwe yombi bakamuha uburenganzira bwo kurasa i Kigali. Aha rero ni ibigaragaza ko umugambi wo guhungabanya u Rwanda n'ubundi barawufite, ahubwo bo bakitwaza ko u Rwanda ari rwo ruhungabanya umutekano wabo. Yongeye ati, azafasha umuntu wese uzagerageza gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Aha rero urumva ko umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda wo baba bawufite, ariko ni mu gihe abayobozi b'u Rwanda bo badahwema kubwira abaturage ko umutekano wabo urinzwe, nta kibazo, bo bakore gahunda zabo uko ziteganyijwe, umutekano wabo urarinzwe. Amagambo yo guca intege yo kuvuga ngo bazakora ubuyobozi bazagira gute, ibyo ngibyo ntabwo bigomba guhungabanya umuturage w'u Rwanda. Agomba gukora atekanye mu mudendezo we nk'uko abyifuza. Abantu miliyoni 800 ku isi burya ngo barwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abantu miliyoni 800 abantu barenga miliyoni 800 barwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. N'ubushakashatsi bushya bwagaragaje ko
abantu bagera kuri miliyoni 800 n'ibihumbi 490 burya barwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubwo bivuze ko ni umuntu umwe muri 5, aho abantu 5 bari, umwe muri 5 aba agomba kuba arwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni ubushakashatsi rero bwanyuze ku kinyamakuru cyandika cyitwa Sexuality Transmitted Infection. Iki kinyamakuru nicyo cyasohoye ubushakashatsi cyagaragaje ko izo ndwara hari abazifite mu gitsina cyangwa se mu kanwa. Iziganje rero muri izi ndwara ni izitwa herpes. Indwara zitwa herpes nizo ziganje. Ubu burwayi rero bujya kumera nk'imitezi, zigatuma mu gitsina hazamo uduheri cyangwa se mu kanwa. Utu duheri dushaka gutera ikibazo umuntu cyangwa se umuntu akanatwanduza abandi. Aha rero abakoze ubu bushakashatsi bakaba baravuze ko hakenewe imbaraga nyinshi z'imiti ndetse n'inkingo kugira ngo babashe guhangana n'ubu burwayi. Abantu miliyoni 849 ku isi banduye iyi mitezi, abagera kuri miliyoni 520 barwaye izi ndwara, bazirwaye mu gitsina atari mu kanwa. Ubwo abasigaye bose bazirwaye mu kanwa. Abazirwaye mu gitsina ni miliyoni 520, kandi abarwaye ku isi hose ni miliyoni 849. Ubwo izindi miliyoni zisigaye zose barwaye imitezi mu kanwa kandi batabizi. Mu mwaka wa 2020 ubushakashatsi bwagaragaje ko abanduye iyi mitezi yo mu gitsina ari abantu miliyoni 26. Mu mwaka wa 2020 wonyine abanduye imitezi ni abantu miliyoni 26. Abagore bakaba ari miliyoni 16, abagabo bakaba ari miliyoni 10. Numva ko iyi ndwara irakomeye cyane. Abantu bisuzumishe kuko iyi ndwara irwaye abantu benshi cyane, kandi iyi mitezi ntabwo ikira. Bivuze ko rero icyo dusabwa no kusuzumisha kugira ngo turebe ko koko abantu baba barwaye izo ndwara. I Rutsiro umugabo arashakishwa nyuma yo gutemagura umugore we akamwica agahita atoroka. Ni Mutuyimana Oswald ufite imyaka 38 y'ubukuru, utuye mu mudugudu wa Gashasho, umurenge wa Nyabirasi, akarere ka Rutsiro. Ari gushakishwa n'inzego z'umutekano akurikiranyweho gutemagura umugore we witwa Mukagakwerere Fortune wari ufite imyaka 35 y'ubukuru. Bari bamaranye imyaka 17 babana. Bari barabyaranye abana 6. Abo bana 6, umwe yari agahinja k'amezi 9, abandi 5 bari basigaye. Uyu mugabo ngo mbere yo kuryama yabaryamishije mu yindi nzu iri aho mu rugo, aryamana n'umugore we, iruhande rwaho haryamye agahinja k'amezi 9. Arangije ngo ahengera nijoro, umugore we yasinziriye, afata umupanga aramutemagura ibice byose by'umubiri ngo nta gice cyasigaye adatemyeho. Umugore ahita apfa, arangije ahita atoroka. Ubu ngubu bari gushakishwa n'inzego z'umutekano. Uru rupfu rero utirwavuye kuki? Uru rupfu ikintu cyaruteye, uyu mugabo yashatse kugurisha umurima wa kabiri. Ashatse kugurisha umurima wa kabiri, umugore aramwangiye. Umugore amwangiye avuga ko impamvu ari kumwangira kugurisha umurima wa kabiri ni uko yagurishije n'uwa mbere, awugurisha miliyoni n'ibihumbi 500. Ayo mafaranga ntiyayageza mu rugo. Agiye kugurisha n'uwa kabiri rero umugore aramwangiye.
umugore amwangiye undi nawe aramureka bararyama, arangije amuhengera nijoro kuko ngo ibi gikorwa cyabaye ahagana mu saa sita z'ijoro z'iri joro ryakeye. Arangije nawe amuhengera asinziriye, aramutemagura, arangije ahita atoroka. Ubu ngubu akaba ari gushakishwa n'inzego z'umutekano. Iran yashinje Amerika na Israel mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad wa Syria. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran bamwita Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ibi imbere y'imbaga y'abaturage kuri iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 2024, aho yasobanuye ko ibyabaye muri Syria atari impanuka ahubwo ari umugambi wateguwe na Amerika ndetse na Israel. Aragira ati nta gushidikanya na guke kugomba kubaho. Ibyabaye muri Syria ni ubufatanye bwa Amerika ndetse n'Abayahudi, aho mu mpera z'icyumweru gishize inyeshyamba zizwi nka HTS mu magambo ahinnye zafataga igihugu zikakigarurira. Bashar al-Assad perezida agahita atoroka agahungira mu Burusiya. Ubu rero izi nyeshyamba zikaba zatangiye gushyiraho ubuyobozi bushya. Ku ikubitiro bashyizeho minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe mushya bashyizeho rero yitwa Muhammad al-Bashir. Uyu nguyu akaba yahise asimbura minisitiri w'intebe wari uriho wo ku ngoma ya Bashar al-Assad. Uyu rero washyizweho wagizwe minisitiri w'intebe akaba yari asanzwe ari umuyobozi w'agace k'amajyaruguru kitwa Idlib mu majyaruguru y'iki gihugu. Agace ka Idlib kari gasanzwe n'ubundi kari mu maboko ya ziriya nyeshyamba. Uyu muyobozi rero wakayoboraga akaba ari we wahise bagira minisitiri w'intebe mu gihe bakimara gufata ubutegetsi. Aha rero uku gushyiraho uyu minisitiri mushya kwabaye nyuma y'uko umuyobozi wa ziriya nyeshyamba zafashe igihugu yateranyije minisitiri w'intebe wari usanzwe uriho ndetse na visi perezida wari usanzwe uriho. Visi perezida wa Bashar al-Assad yitwaga Faisal Mekdad. Yabateranyije ababwira ati rero ngomba gushyiraho minisitiri w'intebe mushya. Ntago bagombaga kuburana kuko niwe uyoboye igihugu, ubu ngubu niwe wagifashe. Yahise rero ashyiraho minisitiri mushya. Ubu mu minsi igiye kuza turagenda tubabwira n'abandi bayobozi bashya kuko kuva bakimara gufata igihugu bazagenda bongeramo ubuyobozi bagenda bifuza. Aha rero amakuru yacu tuyageze ku musozo, bagiye tubanyuriramo hirya no hino atandukanye. Asigaye tugiye kumva ijambo ry'umunsi nk'uko tumaze kubimenyera. Reka twakire umutumirwa wacu aritubwira.